Mama wakwaba meeting ede adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel me a notification bell no so for more news. Ebusuafo ene omo ye adwuma ewo Abossey Okai ene omo ekase na edensem ene omo komo se omo kan na se oman pani dada John drama ni mahama ejina nchen na sene na no Saturday NPP fokoto aba na abato edin kan no mo a kire se Vice President Dr. Bawumia no mo de ne ebede na Vice President Dr. sorry oman pani dada John drama ni mahama waso ye she because omo ye adwuma ewo Abossey Okai omo ton cars omo ye adwuma ewo magazine omo no omo etresa nya de omo paman pani dada John drama ni mahama because it is sent ko NPP ye NDC fo wo ba e wo beye o man pani dada John drama ni mahama na pension na nya de ye enti se NPP fo a kire se wo the Vice President Dr. Bawumia ebede e no man pani dada 2024 de ni gina ye na de ebe osua osinya de obeto abande amanende anaso otenti de almost saying na say NPP for momo de na November monto abano FM Vice President Dr. Bawumia no ntimi emetu franka no emfa emma mo eba nsade a ene NPP for mo enwi ne enti ese ne nsem no esi ekoi. Hello. Hello. Good evening. Enka won so minua. Yo, Lidiane Atafriga. Yo, Okai and Tinka Moto. Oh, Atafriga Abossey Okai. Yamo wakwaba. Yeah, ja so. Mo good man ko kontinshira mo papa. Medase. Me braba konso ye frɛ no Ochiman. To be no no so di Bawumia ti ono so obo no mo de parament ama me mo na abaso. Yeah, that's it. To pa for NPP na. Mo to me bo ma abaso papa. Na uni madam for NDC ni bi ana ka se mo kire mo te o ma seda ana o mo ye wagadre de nya Kennedy me Kennedy ba beto aba aye 419 na so nim me ensa ka Kennedy a o be ye mi tuturu o tani kwa a contest ye no o mu nyina se fata nenso Bawumia is the best choice for Ghana o mu yin kini no me fa ne nko na tania Ghana for agi Bawumia atumu no the same thing in 2024 no Ghana for better ke omugodo munyam mum ye so hwe na delegate Mr. Mo na ko pon ya domo a ye srem delegate ye srem o to gere mo ka ye srem na ko pon ya domo a na mre ne so a mo hwe benkum mo hwe nipa mo to aba ni dum on from ma Dr. Bawumia so no be tini di Ghana akobo sha ta so o interview president no what see otobi adwuma wa die no oba beto aso na Ghana afane ntoma pesa Atafriga meda wase papa why ade mamento aso okay otobi oni ho mo ba be se na Ghana kini afane ntoma pesa ono ni Dr. Mahmoud Bawumia Atafriga nyeburi nyangeja Atafriga nyame sra papa enyumre in fact jumadi so mama ye hunu ahintansam bi where the ofrefo otwa to okra owi a na me mpanimfo asan aba studio. Hello. Good evening. But your friend and I can say that's it. Yeah, me can say me patcho so frefe we na mo pese NPP proposition men kan that am wo de Bawumia kwa ye be proposition 2024 straight na delegate e ka tell me say opening tie jumade ya ye die say yesoma producer Unifree so na men kasam tre no say yesoma ye de radio se Dr. Mahmoud Bawumia yo ni e friend kan ye pompa e se fato so ni e radio mani Amen. NDC for every kutu candidate. Yempe. Amen. The Roman Kuma. Anyway, our party. Anyway, our party. One to man. And the Bawumia promise. NPP will be a big beyond. The NPP media is a 2 months. Then we stressed Dr. Bawumia and the other M1. Now, one thing then getting now with the Bawumia, a garden boy, amen. Amen. Yeah, that's a papa power foot to any on pie bar Wabama Dr. Mahmoud Bawumia. Hello. Good evening. Nyame domato ya so na nso diem.
Yankopon dum pastor no ye. Yo, enyumre. The pastor made the brother amoya na many pastor Mr. Catholic master. Santo region. Odi. Oh, okay. Mr. Madin Telestania Misham pa Onyamokete. Onyamba Unyakete. Omane Hano and Shawn is so more casabo channel or Joe among Senior Mesto. Mobaka bia mutewade exploit our boy nya ye akopon to be boam amanya mo yina so ayon posto ya da se papa nyame nsra won so ne wafutu a wode amaye ya be ya ne saa na ya de at Dr. Mahmood Bawumia nim. Hello. Good evening. Reverend. Mpacho efro se na aka se free. Mpacho am from Sandy Mikasa free Dambuchi constituency. Okre. Okay, better. Mpacho kasa mame. We are a tourism organizer. Oh, good. Mpacho na omo content Bawumia no na one na catch on the grassroots ye pe omo. And before na show makina ye friend is omo ye di omo ye na me catch omo say the we about na me ko iska na me do baby a obeyi we na papa bi da photo ni nchen and say no photo touch and I can catch and say it say oh it is said the yin only say chip no aka special ko touch fa no money ni su ka ukuta ga na ka na sana ye bo bibia she we nu sana we dey no man do be good number na generate amount ta after akwa ne kan na me jawo di na ma iska ba na me tie first Okai Bawumia me catch obedi na attempt na me ma botcho ka mba betie do wie na after no Okai na me kan say ga na funu ya mpeti ye beko ye nim ya bi e pese ye trafom ni ye hufi na me di me sabo ma adwun kan say papa na adwun ekuta no say ga na ye nya ntema anka ga na ye ko ye nim pa na me da se papa na mi tra me da se so bi we na be president amaye ba shi mate nana nyame Israel pa nyame Israel. Hello. Yeah, good evening. Good evening. Me pacho fro say na aka se free. What magic? Me sweaty apam. Me pacho Asante region fa hen. Me sweaty apam. Apam yo. Wadaro ma twon ho free o TV set ne o kakra bi ma me. Hello. Hello.